Muda huu wa kufunza neno la Mungu. Kuri uyu munsi wa gatatu w'inyigisho zacu. Siku hii ya tatu kwa mafundisho yetu. Abo twabanye kuva ku munsi wa mbere nabo turabishimiye kandi turabakiriye. Wale ambao tulikuwa nao siku ya kwanza tunawafurahia na tunawakaribisha tena. Nabo twabanye ejo turabakiriye. Hata na wale tulikuwa nao jana tunawakaribisha. Bahageze uyu munsi namwe turabakiriye. Na wale ambao wamefika leo nanyi tunawakaribisha. By'umwihariko bene data bagarutse iri tsinda twabanye ejo. Kibinafsi wa ndugu ambao wamerejea grupu hii jana tulikuwa nao. Barangajwe imbere na Bishop. Wapo mbele na Bishop. Mwakoze neza cyane Imana ibaho umugisha. Mefanya vema, Mungu awabariki. Amasura nanjye nari nafashemwo nayabonye yagarutse n'ayandi mashyashya. Kuna sura ambazo nilikuwa nimeshika nimeziona zimerejea. Mwagize neza cyane. Mefanya vema sana. Nabonye n'abaturanyi twabanye. Niliona hata majirani tuliwaishi nao. Mwakoze cyane nyihasha karibu sana. Mefanya vema nyihasha karibu. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Acha tuingie katika neno la Mungu. Nta kindi bindi turajya gusuhuzanya dusoje abantu batandukanye. Mengine tutakuja kusalimiana tunapomaliza. Rwose. Yes. Reka tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu. Acha turejee kwa topic yetu. Ivuga kubijyanye n'imigisha y'umwuka twahawe muri Kristo Yesu. Semayo baraka ambazo tumepewa ndani ya Kristo Yesu. Twaganiriyeho amagambo atari make. Tumeongea maneno mengi sana kwa neno hilo. Ntabwo ari nyine na Bishop yabivuzeho. Hata si mimi peke yangu, hata Bishop ameongelea. Twese twuzuzanya. Kwa sababu sisi sote tunaendelea kwa pamoja. Nje ku giti cyanjye. Mimi kibinafsi twagerageje kureba aho turimo dusoma mu gitabo cy'Abaefeso. Tumejaribu kuona mahali tunasoma katika kitabu cha Waefeso. Sura yake ya kwanza na mstari wake wa 3 kugeza ku murongo wa 14 mpaka mstari wa 14. Aho niho turimo twiga tureba imigisha twahawe mu mwuka. Hapo ndipo tunasoma tukiangalia baraka ambazo tumepewa ndani ya roho. Nababwiye ngo muri iyi mirongo ko ari kuva kuri 3 kugeza 14. Niliwaambia mstari hii kutoka 3 mpaka 14. Harimo imigisha y'uburyo 8. Kuna baraka 8. Amen. Ndio tumaze kwiga rero tugeze kuri 4. Tumefika sasa kwa baraka 4. Sio twarayera. Si hapo ndipo tumelala. Wa 4 niwo twasorejeho ubuntu bw'Imana. Wa 4 ndio tumemalizia kwa neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana twahawe. Neema ya Mungu ambayo tumepewa. Ubuntu bw'Imana ntabwo ari ikintu. Neema ya Mungu si kitu. Ubuntu bw'Imana ntabwo ari ubusa. Neema ya Mungu si kitu bure tu. Ahubwo ubuntu bw'Imana ni imbaraga z'ubumana bwayo. Bali neema ya Mungu ni nguvu za Mungu peke yake. Kandi izo mbaraga z'Imana, tena nguvu hizo za Mungu yaziduhereye muri Kristo Yesu. Ametupa ndani ya Kristo Yesu. Muyandi magambo, kwa maneno mengine, ubuntu bw'Imana ni Yesu Kristo. Neema ya Mungu ni Yesu Kristo. Amen. 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 Ubuntu bw'Imana ni Yesu Kristo. Neema ya Mungu ni Yesu Kristo. Kandi twabonye ko mu buntu bw'Imana, tena tumeona kwamba neema ya Mungu harimo igikundiro cy'Imana. Kuna ndani kupenda ama rehema za Mungu. Kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana Yesu. Harimo ubwiza bw'Imana. Kuna utukufu wa Mungu. Harimo ubugwaneza bw'Imana. Kuna ungwana wa Mungu. Harimo ineza y'Imana. Kuna wema wa Mungu. Harimo imbabazi z'Imana. Kuna rehema za Mungu. Byose bikubiye mu buntu bw'Imana. Yote yamo ndani ya neema ya Mungu. Amen. Ndetse harimo n'igitinyiro cy'Imana. Hata kuna utisho wa Mungu. Hari amagambo Imana yabwiye Mose. Kuna maneno Mungu alimwambia Musa. Igihe barimo bambuka bajya mu gihugu cy'isezerano. Nyakati walikuwa navuka wakienda kwa nchi ya Agano. Imbere ye hari intambara zikomeye. Mbele yake kulikuwa vita kali. Hari n'amahanga akomeye. Kulikuwa mataifa kubwa. Kubera ubwoba Mose yari afite. Kwa ajili ya uoga Musa alikuwa nao. Imana iramubwira ngo, Mungu akamwambia, nzohereza igitinyiro cyanjye. Nitatuma utisho wangu. Kizakujya imbere. Kitakwenda mbele yako. Voilà. Yes. Amen. Voilà. Nzohereza igitinyiro cyanjye. Nitatuma utisho wangu. Igitinyiro cyanjye kizakujya imbere. Utisho wangu utakuwa mbele yako. Kandi icyo gitinyiro, tena utisho huo, kizakura umutima abanzi bawe. Kitawaogopesha maadui zako. Très bien. Yes.
niba hari isengesho twakagombye kuzajya dusenga, kama kuna ombi ni lazima tuombe, yo kuvuga ngo Mana igitinyiro cyawe kimbanzize. Ni kusema utisho wako uwe mbele yangu. Reka mbeho urugero ngaruke ku migisha ibiri mvuga uyu munsi wa gatandatu, wa gatanu n'uwa gatandatu. Hata nitasema 5 na 6, baraka ya 5 na 6. Nzasoza mvuga wa 7 n'uwa 8. Kesho nitamaliza nikisema ya 7 na 8. Ndashaka gutanga urugero gatoya kubijyanye n'iki gitinyiro cy'Imana. Nataka kutoa mfano kuangalia kwa utisho wa Mungu. Navuga ibintu bibiri Imana yakoresheje mu gitinyiro cyayo. Maneno mawili Mungu ametumia kwa utisho wake. Umunsi bari bageze kuri Yorodani. Siku walikuwa wamefika Yorodani. Yoshua yohereza abatasi babiri kujya gutata. Joshua akatuma mapelelezi wawili kwenda kupeleleza. Bageze mu nzu ya Rahabu maraya. Walipofika katika nyumba ya malaya Rahabu, arabacumbikira nk'uko mubizi. Akawapa makao kama vile mnajua. Uzukora haba yababwiye. Unajua vile Rahabu amewaambia? Arababwiye ngo iki gihugu cyose cyakutse umutima. Aniwaambia nchi yote imeogopa. Bose bumubona. Hivi mnavyoona wanaogopa kuko bumvisha ibyo Uwiteka yakoze, sababu wamesikia kile Mwenyezi Mungu ametenda. Nao baravuga ngo nibagera nahani wacu, nao wakasema sasa wakifika hapa kwetu watatufanyia kama vile Mungu alivyofanya. Hicho ni kitisho cha Mungu. Amen. Haleluya. Reka tureberere umugisha wa 5. Acha tuangalie baraka ya 5. Dusanga ku murongo wa 7 hariya mu gice cya mbere Abaefeso umurongo wa 7. Waefeso sura ya 1 mstari wake wa 7. Muhagere dusangire. Fikeni alafu tutangie. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibyaha, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, nkuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubuntu buragarutse. Neema imerejea hapo. Ngo umugisha wa 7 wa 5 twahawe. Baraka ya 5 ambayo tumepewa ni ugucungurwa no kubabarirwa. Ni kukombolewa na kusamehewa dhambi. Gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Kukombolewa na kusamehewa dhambi. Ibi bivuze iki? Hii inasema nini? Gucungurwa, kukombolewa bisobanura kubohorwa. Inamaanisha kufunguliwa ama kuwekwa huru. Sawa. Bisobanura kubohorwa ni kuwekwa huru. Ukuvuga ngo hari ingoyi twari turiho. Kusema kuna mahali tulikuwa tumefungiwa. Hari ububata twarimo. Tulikuwa katika utumwa. Hari ububata bw'icyaha. Ilikuwa ni utumwa wa dhambi. Hari munsi y'itegeko ry'icyaha. Tulikuwa chini ya amri ya dhambi. Tulikuwa tumeongozwa na dhambi. Ukuvuga ngo umuyobozi wacu, kusema kiongozi wetu, yari icyaha. Alikuwa ni dhambi. Niwe wategekaga kubyuka no kuryama. Ndiye alikuwa anaamrisha kulala na kuamka. Twari mu ngoyi. Tulikuwa katika kifungo. Kristo alipokuja akatufungua. Amen. Amen. Aratubohora. Akatuweka huru. Niko gucungurwa. Sasa ndiyo kukombolewa. Hanyuma kubabarirwa, nyuma sasa kusamehewa, bisobanura gukurwaho urubanza. Inamaanisha kutolewa hukumu. Gukurwaho urubanza, kuondolewa hukumu. Nta rubanza rw'ibyaha tugifite. Hatuna hukumu tena ya dhambi. Kuko urubanza rw'ibyaha Kristo yarurangije ku musaraba. Kwa sababu hukumu ya dhambi Kristo amemaliza msalabani. Ejo nabivuzeho gatoya. Jana nilisema kidogo. Twebwe abakijijwe, ni kusema sisi waliookoka, nta rubanza rw'icyaha tukibarwaho. Hatuna hukumu ya dhambi tena. Ahubwo nyuma y'ubu buzima, bali nyuma ya maisha haya, tuzacirwa urubanza rw'ibyo twakoze. Tutahukumiwa kwa yale ambayo tumetenda. Haleluya. Haleluya. Tulikumvikana. Tuko pamoja. Mubyumve mubikurure cyane. Muyasikize sana. Ndaje ndagerageza gutanga ingero. Nitaka hapa mifano. Kubabarirwa no gucungurwa. Kusamehewa na kukombolewa. Umwana w'umuntu amaze gucumura, mwanadamu alipomasi Mungu, yagiye kure n'Imana. Alienda mbali na Mungu. Atwarwa n'ibyaha. Akaongozwa na dhambi. Aba munsi y'ububata bw'ibyaha. Akawa chini ya amri ya dhambi. Aba munsi y'ububata bwa Satani. Akawa chini ya amri ya Shetani. Ategekwa na Satani. Akaongozwa na Shetani. Kuryama kwe no kubyuka kwe, kulala kwake na kuamka kwake, bitegekwa na Satani. Ikaongozwa na Shetani. Abimbata. Akawa mtumwa. Niyo mpamvu haje ijambo gucungura. Ndiyo maana kumekuja neno kukombolewa.
Haleluya. Icya kabiri, Neno la pili, agirwaho n'urubanza. Akaingia katika hukumu. Yari afite urubanza agomba gucira. Alikuwa na hukumu, angehukumiwa. Umwana w'umuntu hari urubanza rwari rumutegereje rw'icyaha yakoze. Mwanadamu kuna hukumu ilikuwa imengoja ajili ya dhambi aliyotenda. Haleluya. Amen. Hazaho izindi nzira zitandukanye. Kukakuja njia tofauti. Inzira z'amategeko, njia ya amri, inzira y'ibitambo, njia ya dhabihu, inzira y'imirimo myiza, njia ya tabia nzuri ama kazi nzuri. Ariko byose binanirwa gucungura umwana w'umuntu. Lakini vyote vikashindwa kumkomboa mwanadamu. Nimwumve, habayeho gutamba ibitambo. Kumekuwa kutoa dhabihu. Amaraso arameneka. Damu ikamwangika. Ariko ya amaraso yamenetse. Lakini damu hiyo ilipomwangika, haijamkomboa mwanadamu. Kandi ntabwo yamubabariye. Na haisamehe. None nimwumve icyo Kristo yakoze. Sikiza sasa kile Kristo ametenda. Yesu ntabwo yaducunguye gusa. Yesu hajatukomboa tu Wareke kutubabarira. ili aache kutusamehe. Yabikoze byombi. Amevifanya vyote viwili. Yaducunguye. Ametukomboa. Tena akatusamehe. Muyandi magambo. Kwa maneno mengine, yadukuye mu bubata. Alitutoa katika utumwa. N'urubanza rw'ibyaha. Akatuondolea hata hukumu ya dhambi. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Kugira ngo habeho gucungura, ili kuwe kukombolewa, dore ibintu byasabwaga. Ona maneno ilikuwa inahitajika. Icya mbere, kitu cha kwanza, incungu, ukombozi yagombaga kuba ifite agaciro kangana n'ikigiye gucungurwa. Ingekuwa na thamani ambayo iko the same na kile ambacho kingekombolewa, cyangwa se ama ikaba ifite agaciro karuta ikigiye gucungurwa. Iwe iwe juu ya kile ambacho kitakombolewa. Yes. Yes. Akakanduka ngasubiremo niho ruzingi. Kitu hichi hata nikirudilie. Kuko hari ibintu aha turi bwige tugiramwo kuvangirwa ukuntu. Kuna kitu tutasoma kwa sababu tuna mchanganyiko hapo. Tuache kuchanganyikiwa. Incungu. Ukombozi. Ama dhabihu yenyewe. Yagombaga kuba ifite agaciro. Ingekuwa na thamani kangana nicho bagomba gucungura. Iko the same na kile ambacho kitakombolewa. Cyangwa se ikagira agaciro karuta ikigiye gucungurwa. Ama dhabihu hiyo iwe juu ya kile ambacho kitakombolewa. Icya kabiri. Neno la pili. Uchungura cyangwa se umucunguzi. Dhabihu ama kile ambacho kitakomboa. Umucunguzi. Dhabihu. Mkombozi yagombaga kuba angekuwa ari umuntu ufitanye isano ya bugufi n'ucungurwa. Mtu ambaye ako na relationship na yule ambaye atakombolewa. Nicyo bita mu Giheburayo ngo ni damgohol. Ndio maana wanaita kwa Ibrania hivyo. Damgohol. Damgohol. Iyi damgohol. Damgohol. Ni umuntu wa isano ya bugufi. Ni mtu wa uhusiano kwa karibu. Karibu kabisa, hapana wa kure. Si wa mbali, ni karibu kabisa. Haleluya. Amen. Kubera isano ya bugufi yari ikenewe ngo umwana w'umuntu acungurwe. Kwa sababu ya uhusiano ilikuwa inahitajika ili mwanadamu akombolewe. Nicho cyatumye Kristo yambara umubiri. Nicho kimemsababisha Kristo kuvaa mwili. Amen. Ntabwo muranyumva neza. Haleluya. Amen. Ntabwo yarananiwe gutanga itegeko. Hangekosa kutoa amri. Ngo avuge ngo ndabacunguye. Aseme na wakomboa. Hapana. La. Ahubwo bali kugira ngo abirangize neza, ili ayamalize vizuri, ishushanyije natwe, akijifananisha nasi, yambara umubiri nkatwe, akavaa mwili kama sisi, akaumia kama sisi, akaumizwa kama sisi, akawa na njaa kama sisi, lakini alikuwa ni Mungu mwenyewe. Sikiza mambo haya. Paulo alimwandikia Timotheo, akamwambia Imana kwerekanwa yambaye umubiri, Mungu kudhihirishwa alipovaa mwili, na zilika kwa utukufu wa Mungu. Amen. 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 Kugira ngo mbajyane neza tujyane, ili tuende pamoja hata nipunguze. Kirasa n'ikijya cyejo, aha niho hari agaciro kacu, hapa ndipo kuna thamani yetu. Nimwumve rero. Sikiliza sasa. Ndiyo maana amaraso y'ihene, damu ya mbuzi, amaraso y'inka, damu ya ng'ombe, amaraso y'intama, damu ya mbuzi yari afite agaciro kangana na kacu. Haikukuwa na thamani ilinganavyo na sisi, haingenikomboa mimi. Icya kabiri, cha pili, numva abantu baririmba indirimbo hakurya y'yondi, nasikia watu wakiimba nyimbo huko mimi nilipo, ngo ibyananiye abamarayika.
Anasema yale yaliyoshinda malaika. Yesu yarabishoboye. Yesu ameyaweza. Ninde wababwiye ko gucungurwa kwa Imana yigeze gushakira mu bamalaika? Nani aliwaambia kwamba kukombolewa kwetu Yesu alitafutia ndani ya mamalaika? Unajua sababu? Tunganya gaciro n'abamalaika. Sisi hatuna thamani kama wamalaika. Inasema kwamba inawezekana mtu ambaye anakutumikia akukomboe. Alafu mnacheza hapa ati yale yaliyoshinda malaika. Kwa nini mnaimba wimbo huo? Hamungeimba wimbo huo. Ati kikao imekaa kauliza mamalaika. Hakuna kikao kilipokaa mbinguni watukomboe. Hakuna kikao. Biblia inasema kwa mstari wa 11, inafanya kile itakavyo kwa ajili ya kikao cha kutaka kwake mwenyewe. Yes. Mungu mwenyewe amejipa shauri. Akaona njia. Yeye peke akaona dawa. Lakini haijatafutia ndani ya malaika. Hamsomi Biblia. Biblia inasema wamalaika wana shauku ya kuona wale ambao wameokolewa. Amen. Amen. Hii ndio baraka ya kusamehewa na kukombolewa. Kukombolewa na kusamehewa. Acha nirudi kwa hichi kitu. Ihene, mbuzi, inka, ng'ombe, intama, kondoo, inuma na njiwa. Amaraso yazo, damu za hizo vitu vyote ntabwo yari afite agaciro kangana na kacu. Haikukuwa na thamani ilinganavyo na sisi. Niyo mpamvu yatwikiraga ariko ntakureho. Ndiyo maana alikuwa anafunika tu lakini haitoi. Yatwikiraga ibyaha. Ilikuwa inafunika tu dhambi. Ariko tukagumana urubanza rw'ibyaha. Lakini tunakana hukumu ya dhambi. Kugira ngo Kristo abirangize. Ili sasa Kristo amalize. Amen. Abahebrayo igice cya 10. Waebrania sura 10. Iravuga ngo wanyiteguriye umubiri. Biblia inasema umeniandalia mwili. Nami nakuja kwa fungu kitabu. Nataka kutenda kile utakavyo. Kwa sababu dhabihu ya mbuzi na ng'ombe na kondoo hazikufurahisha. Haleluya. Haleluya. Usifikirie kwamba Mungu ametafuta wokovu kwa wamalaika. Wokovu ya mwanadamu haijatafutiwa kwa wamalaika. Mungu peke yake aliona dawa, kashuka akiwa Mungu mzima, ikajiazimu mwili tu, lakini ilikuwa ni Mungu kamilifu. Kwa nini? Jana niliongelea umunsi Imana iturema, siku Mungu alitumba, yaduhaye igice cyayo, ametupa nusu wake, yaduhaye ubuzima bwayo, tupa uzima wake. Umwana w'umuntu amaze gucumura, mwanadamu alipomuasi sasa ajya kure no bwa buzima, akaenda mbali na uzima huo. Sasa nisikize, none ni gute ubuzima bw'ubumana, ni vipi uzima wa Mungu ari gucungurwa n'ubuzima bw'ihene, ingekombolewa na uzima wa mbuzi? Nigute bwari gucungurwa n'ubwo abamalaika kandi yaravuze bakabaho? Vipi ingekombolewa na wamalaika na Mungu amesema wamalaika wakawa? Birashoboka gute? Ariko ni mu bitekerezo. Inawezekanaje? Biroroshe, nta kosinisi na sinisi irimo. Hakuna kosinisi na sinisi hapa. Haleluya. Amen. Kaze mu rugero rusanzwe. Ubu bamfashe bakamfunga. Wakinishika sasa wanafunge. Ubye umuntu ugomba kumpagararira bugwate ni mukuru wanje, ama yule atanisimamia ni mkubwa wangu, ni data, ni baba. Ariko ni mafite umukozi mu rugo. Lakini kama nina mtumishi nyumbani, mujana ngo bamutange hingwate, mtumishi wangu hawezi kuja ili asimamie. Ntabwo bishoboka. Haiwezekani. Bashaka uwo dufitanye isano ya, wanatafuta yule ambayo tuna uhusiano wa karibu. Hicho Kristo yakoze. Hichi sasa ndicho Kristo ametenda. Kuko dufitanye isano ya bugufi. Kwa sababu tuna uhusiano wa karibu. Ndio maana amekuja kutukomboa. Tena akatusamehe. Amen. Amen. Umugisha wa gatanu, baraka ya 5 ni ugucungurwa, ni kukombolewa no kubabarirwa ibyaha na kusamehewa dhambi. Nta rubanza rw'ibyaha tugifite. Hatuna hukumu ya dhambi tena.
Reka dusome. Hata tusome. Reka mbereke. Cyane waoneshe. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo. Some kitabu cha Waebrania. Igice cyaho cya kabiri. Sura yake ya pili. Umurongo wa 14. Mstari wa 14. N'umurongo wa 17. Na mstari wa 17. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Amen. Nuko rero Ni hivyo sasa, nk'uko abana bahuza umubiri n'amaraso, kama vile watoto wanaungana damu na mwili, babihuza n'abandi, babihuza n'ababyeyi, wanakutanisha na nani? Na wadadi. Mwene bagamba nk'uko abana bafitanye amaraso amwe n'ababyeyi, Maneno kama vile watoto wana damu moja na baba, yahuje natwe ibyo. vivyo hivyo Yesu amekutanisha sisi. Twahuje na Yesu umubiri n'amaraso, Tumeunganishwa na Yesu mwili na damu, ili warupfu rwari rwaradutwaye, kifo hicho kilikuwa kimetubeba, imbaraga z'icyaha zari zidufite, nguvu hizo za dhambi zilikuwa zinatushika. Aone vile atazibadilisha kwa bure, aone vile atazibadilisha kwa bure, ili Biblia imesema ili kifo chake aibadilishe bure. Yule ambaye ana uwezo kwa kifo ana Shetani. Acha niwaambie kifo hichi, kifo hiki Langata, kifo hichi ambacho tunakufa wanatupeleka Langata, hichi ambacho tunabeba Langata ni kifo cha mwili, lakini kifo ambacho Biblia imesema hapa ni kifo cha milele. Kifo hicho wale ambao hawaamini watakufa. Hiyo ndio Biblia imesema Yesu amebadilisha kwa bure. Sisi ambao tumeokolewa hatutakufa milele, bali tutaishi milele. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sababu sasa tuna uzima wa milele. Hallelujah. Amen. And hallelujah. Amen. Acha niwaambie maneno matatu kubwa ambazo Yesu ametukombolea. Kwa maneno mengine yale ambayo tumeacha. Tumekombolewa. Neno la kwanza, tumeokolewa kifo cha milele. Neno la pili, tumeokolewa kwa kifo cha dhambi. Neno la tatu, tumeondolewa utumwa wa dhambi. Neno la nne, tumeondolewa utu wa dhambi. Wale ambao wanaandika mjaribu kunikumbusha. Cha kwanza, kifo cha milele. Sasa tulipo tayari tumeanza kuingia kwa maisha ya milele. Ingalau malaria ituwe, ingalau corona iwe mtu, ama kansa imuwe mtu, lakini haimui kifo cha milele, inaua kifo cha mwili. Lakini mtu wa ndani, mtu ambaye anaishi milele, sasa amo njiani kwa kuingia kwa maisha ya milele. Tukiwa hapa tuna maisha ya milele. Kwa nini? Kwa sababu tumeokoka na tukaombolewa kifo cha milele. Hallelujah. Amen. Kwa maana nawaambia watu, vipi mtu aliokoka? Mwende kwa sikio, namwambia tubu, jiandaeni ili uende mbinguni, ili uone maisha ya milele. Siku zote alipomaliza akihubiri ama akicheza, alikuwa na maisha ya nini? Kama si hivyo hajaokoka.
ahubwo umuntu twakagombye kujya kugutwi, bali mtu ambaye tungesogelea kwa sikio ni mtu ambaye hajaokoka. Ariko umuntu wakijijwe, lakini mtu aliyeokoka, ese ubundi reka mbaze ikibazo, ni gute umuntu wakijijwe vipi mtu aliyeokoka abika icyaha ngo ategereje umunsi wa nyuma aweke dhambi eti anangoja siku atakuja kufa? Ikintu uwo muntu aba afite, najua kitu mtu huyo aliyo akijijwe kamere y'icyaha, hajaondolewa ama hajaokoka utu wa dhambi, trebye ama utu wa kale, ama utu wa kale, kamere y'icyaha, kwa sababu utu wa kale hii ndiyo inaweka dhambi, kamere y'Imana, lakini utu wa Mungu ntabwo ikibika icyaha, haiweki dhambi. Wewe ukibika gute ngo utegereje kuzira ili unakaa na dhambi hiyo, unangoja kutubu. Haleluya. Ani haleluya. Haleluya. Ari umugabo twabanaga Kicukiro, kuna mume tuliwaishi huko, uwo musaza alikuwa ni mzee, yatinze no gukizwamo ukuntu, hata alikaa kuokoka ariko aza gukizwa, lakini akaja kuokoka, ararwara kugeza nyine yenda gupfa, akagonjwa mpaka alipofika kiwango cha kufa. Nkibi narindiho mvuga kama hivi nilikuwa nasema, abantu baramwegera bati mzee, watu wakamsogea wakamwambia mzee, turabonegeze ku munota wanyu, unafika kwa dakika ya mwisho, none kwa hiyo sasa tubu. Arabareba, akawaangalia, arababwira ngo kuva nkijijwe, akawaambia vile nilivyookoka sinzambika icyaha muri, siweki dhambi ndani mwangu. Mumveho, ni hivyo, mumveho, mtoke kwa kuvumuzi na kijijwe, vile tu niliokoka sinzambika icyaha, siweki dhambi tena. Muramvugisha, munaniongelesha nini? ibyaha natandukanye nabyo munsi nkizwe, dhambi niliachana navyo vile niliokoka, sintacyo ngibika, siweki tena dhambi, nubwo nakigwamo automatique mamizaji, ingalao natenda hapo inaisha. ngo nzategereze kujya kwirega ku munota wanyu, sijaokoka ili nikuje kutubu kwa dakika ya mwisho. kuva nkijijwe narakijijwe, vile niliokoka. Amen. Oh, haleluya. Haleluya. Twakijijwe urupfu rw'iteka, tumeokoka dhambi ya milele, kifo cha milele, tukaondolewa utu wa kale ama utu wa dhambi, na tukaondolewa hukumu ya dhambi, tukaondolewa amri ya dhambi. Mambo hayo manne nimesema havituongozi tena. Ukisoma Warumi sura 6 inasema sisi si watumwa wa dhambi tena, bali tumo katika utumwa mpya na utumwa wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Amvuge gatoya kuri kamere y'icyaha, hanyuma nsome hano ibindi mvuga umugisha wa 6. Acha nisome alafu niseme utu wa dhambi. Amen. Iyo umuntu akijijwe, mtu akiokoka, reka mfate urugero, nimba yari umusinzi, ikiwa yeye alikuwa ni mlevi, ntabwo abakijijwe ubusinzi, hajaokoka ulevi, ahubwo akizwa kamere y'icyaha, bali ameokoka utu wa dhambi, kuko kamere y'icyaha, kwa sababu utu wa kale imusunikira kunywa inzoga, hiyo ndiyo inamsukuma kunywa pombe. Ariko iyo kamere ivuyemo y'icyaha, bali utu wa dhambi ukiondoka, yanyota y'inzoga irarangira, kiu ya pombe inaisha. Nikumvikana? Amen. Nikumvikana? Yes. Yes. Nitukaje tuvuga, usiseme ngo nakijijwe kubeshya, eti nimeondolewa kudanganya, lakini hauna shida. Cyangwa nguvuge ngo nakijijwe ubusambanyi, ama nimeokoka ulivi, nta kibazo, haina shida. Ariko umuzi wabyo, lakini mzizi wake, nyina wabyo, nyina wa hayo, mama wa hayo, sorry, ikibibyara, kile ambacho kinazaa hicho ni kamere y'icyaha, ni utu wa dhambi. Icaga kiza gakora, kile ambacho wokovu inafanya kageze muri twe, kakifika ndani mwetu, Kristo akora, kile Kristo anafanya akifika ndani mwetu, asenya ya kamere y'icyaha, anabomoa utu wa dhambi, yasenye kamere y'icyaha, akibomoa utu wa kale, ijana n'ibibwana byayo, inaenda na vitoto vyake n'imbuto zayo na matunda yake. Amen. Yes. 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 Icyo twakijijwe rero, kuko ngo tumaze gukizwa kamere y'icyaha, tulipokoka utu wa kale, twakiriye kamere y'ubumana, tumepokea utu wa Mungu. Iyi kamere y'ubumana, utu huyu wa Mungu, niyo iduha kwera imbuto z'umwuka wera, hiyo ndiyo inatupa kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu, inatupa fikira nzuri, inatupa mpango mizuri, iduha kubana neza ama kuishi na wengine vizuri, kuko ntitugisunikwa na kamere y'icyaha,
kwa sababu hatusukumwi na utu wa kale, dusunikwa na kamere y'ubumana, bali tunasukumwa na utu wa Mungu. muri kamere y'Imana, Ndani ya utu wa Mungu harimo imbabazi, kuna rehema, harimo urukundo, kuna upendo, harimo amahoro, kuna amani, harimo kubana neza, kuna kuishi na wengine vizuri, kuna kutema harimo vizuri, gukora neza, kutenda harimo mema, gutekereza neza, kufikiria vizuri. iyo ufite kamere y'ubumana, Ukiwa na utu wa Mungu wongera gutekereza neza, haufikirii tena vibaya, gutekereza nabi, haufikirii vibaya, ahubwo utekereza neza, bali unafikiria vizuri. Amen. Amen. Hallelujah. kandi haleluya, Hallelujah. ugasanga umuntu ngo araye adasinziriye, ngo nahuye na runaka ngo ambwira nabi, Unakuta mtu hajasinzia tena, nimekutana na fulani akaniambia vibaya, naraye nabi, nimelala vibaya. uzi impamvu urara nabi? Unajua sababu unalala vibaya? Nuko inabi yakubwiye Kwa sababu igifite mwene wabo muri wowe, ubaya aliyokuambia ina ndugu yake ndani mwako. Yes. iracyafite cyane wabo muri yo, ina ndugu yake ndani mwako, birakururana, inavutiana. hari network rero, Kuna network hapo sasa. nta network ihari, Kama hakuna ashobora network, kukubwira nabi, akikwambia vibaya, ukikomereza ukagenda, kuko unaendelea tu, kwa sababu wabo bikururana, hakuna ndugu yake vinavyovutiana. Amen. 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 ngo yambye ngo numva ngo njombye ahantu, Aniniambia nikasikiza, ameniguza mahali, ngo numva ngo arankomerekeje birenze, ameniuma, nguziko nananiwe gusenga nijoro, najua nimeshindwa kuomba kwa sababu ya hiyo. nta mbaraga z'amasengesho wari ufite, Hakuna nguvu za kuomba, za kamere y'icyaha, kuna kwa dhambi, iracyasamye, bali inafungua, ibyo bayigaburira, inangoja kile utaipa, ibyo bayigaburira harimo kubwirwa nabi, kile ambacho utaipa kuongea vibaya. Wakikuambia vibaya, inafungua mdomo na unampa nafasi. Ukikipa nafasi sasa, unalala ukigagaa, hausinzii, na kupiga huku na huku. Billy Graham yaravuze ngo, amesema, uzemere ko inyoni ziguca ku mutwe, kubali ndege zipite juu ya kichwa chako, ariko ntuzemere ko zikwarika ku mutwe, bali usikubali ziweke chicha yake kwa kichwa. Yes. No munyamuvira rabizi. Uzemere ko inyoni ziguca ku mutwe, kubali ndege zipite kwa kichwa chako, ariko ntuzemere ko zikwarika, lakini usikubali ziweke chicha yake juu ya kichwa chako. Uzicha bivuze mwana magambo, Nasema, kinasema nini kwa maneno mengine? as long as tukiri mwisi, ikiwa tu tuko hapa ulimwenguni, urugera batubwira nabi ntibazaba, wale ambao wanatuambia vibaya hawatakosa, abatugaya ntibazaba, wale ambao watatugaili hawatakosa, wale ambao wanatuteme hawatakosa, ariko ntibizagukerereza, lakini isikucheleweshe. keep your focus, wewe tu endelea. Haleluya. Amen. Gucungurwa, kukombolewa na kusamehe dhambi. Nta rubanza rw'ibyaha tugifite, hatuna hukumu ya dhambi tena, hatuna. Umunani soma Abaroma 8, soma Warumi 8, soma no karindwi handi turi Abaheburayo 2:17, wongera wasome na 2:17, soma Waheburania, soma hapo Waebrania ndio 2:17. Nicyo cyatumye yarakwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, gushushanywa na bene se kuri byose. Bene se ni bande? Ni twebwe abana b'abantu. Wandugu ni wanani? Ni sisi wanadamu. ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi, abo umutambyi mukuru w'imbabazi, awe kuhani mkubwa wa rehema, agire gute? ukiranuka mu by'Imana, ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Ibintu bibiri Yesu yakoze, yabaye umutambyi, amekuwa kuhani, impongano y'ibyaha, akawa na ondoleo wa dhambi. Abaheburayo 2:17, Waebrania 2:17. kabereke mufate Abalewi, chukua kitabu cha Walewi murongo wa 11, Walewi 11, 17:11, Walawi 17:11. Muhagere fika hapo. kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, yego, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro, ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano, ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Amen. Soma umurongo wa 14. kuko ubugingo bw'inyama zose ari ubu, amaraso yazo
ari amwe n'ubugingo bwazo. yego Nico catumye mbwira Abisiraheli nti ntimukarya amaraso y'inyama z'uburyo bwose, yego kuko ubugingo bw'inyama zose ari amaraso yazo. Uyarya wese azakurweho. Amen. aricyo mwumvise ra ntibaracyumva basomerwa ntibaracyumva Wamesoma lakini hawajasikia. basomye Umesoma. basomye Umesoma. kwa Kiswahili ni sawa tu hata ikiwa Kiebrania soma Yes. nimwumvire cya kindi navuze cy'agaciro Kile ambacho tasamani nimesema. ko gucungurwa kwacu nicyo ngiye kuvuga mve kuri iyi ngiyi. Ndio nataka kuongelea nitoke kwa muzi topic. impamvu yatumye Yesu amena amaraso ye, Unajua kwa nini Yesu amemwaga damu yake? ariko ya amaraso y'ihene ntiyaducungura. Na damu hiyo ya mbuzi haijatuondoa. Biblia yavuze ngo Biblia imesema 11 11 kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu. Aha. Yes. Aha. Icyo navuze kare, kile nimesema mapema. amaraso y'ihene Damu ya mbuzi yatambukaga nk'ibitambo, alionekana kama dhabihu, ariko ntiyari afite agaciro lakini haikukuwa na thamani kangana n'ubugingo bwacu. kinayo sawa na maisha yetu. Bituma Yesu Kristo Ikasababisha Yesu Kristo yambara umubiri nkatwe akavaa mwili kama sisi kugira ngo amene amaraso ili amwage damu afite agaciro kangana n'ubugingo bwacu. na thamani karibu kama vile maisha yetu. Amen. Amen. Umugisha wa gatandatu Baraka ya 6 ni ukumenya ubwiru, ni kujua siri ya Mungu. ubwiru bw'Imana, Siri ya Mungu, ubwiru bw'Imana. siri za Mungu. Umurongo wa 9 n'umurongo wa 10 aba Efeso. Sura ya itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, neza iragarutse. Yego. ari byo yagambiriye kera, Yego. kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Amen. Amen. Itumenyesheje ubwiru Tujulisha siri yake bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo. kwa yale inayotaka kwa ajili Umugisha ya wa uwezo wake. gatandatu twahawe muri Kristo Yesu, Baraka ya 6 ambayo tumepewa ndani ya Kristo Yesu kumenyeshwa ubwiru ni bw'Imana. baraka ya kujua siri za Mungu. Ariko nimwumve, ubu bwiru Na siri hii mnisikize, bwahozeho kuva kera, imewahi ishi tangu bwari mu awali, bitekerezo by'Imana. ilikuwa ndani ya fikira za Mungu. Abandi yigeze bihishurira, Hakuna wengine ndetse ilipowafunulia, twebwe abo muri iki gihe, bali sisi wa nyakati abo mu hizi, isezerano rya kera, watu wa agano la kale, bari bafite amatsiko yo kumenya ubwo bwiru, walikuwa na shauku ya kujua ariko siri hiyo, ntibigeze babubona. lakini hawajaona siri Ariko hizo. twebwe abasohoreweho n'ibihe, Lakini sisi ambao tumeonekana, twebwe yamenyesheje ubwo bwiru. sisi ndizo amezirisha Ubwo bwiru ni siri iki? hiyo. Siri hiyo ni Ni nini? umugambi wo gucungura w'Imana. Ni mpango wa kukomboa kwa Mungu. Haleluya. Amen. 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 Ubwo bwiru ni ubuhe? Siri hiyo ni nini? Ni ibintu bibiri gusa. Ni maneno mawili tu. Icyambere ni umugambi w'Imana wo kuducungura. Ni mpango wa Mungu wa kutukomboa, Uburyo yari yarabipanze, vile ilikuwa uburyo imepanga, izabikora, vile itatenda, uburyo izambara umubiri. vile itavaa mwili. Abahanuzi ba kera Manabii wa kale barabibonye, barabyerekwa, wameyaona wakafunuliwa ariko haya. Biblia iravuga ngo sibo Tena babyerekewe, Biblia imesema si ahubwo hao, ni twebwe babyerekewe, bali ni sisi walikuwa kuko bo wanafunuliwa, barabibonaga. kwa sababu hao walikuwa wanayaona. Fata urugero rwa Yesaya 53. Hata nishukue Isaya Biblia 53. iravuga ngo yabonetse ari nk'umuntu wamenyereye intimba, Alionekana kama mtu aliyezoea mateso. uw'Imana yakubise ikamushenjagura, Yule Mungu alipiga akampiga ariko kabisa, ahita ngo ni ukuri, lakini intimba akasema zacu nizo ukweli. yishyizeho, Mateso yetu imibabaro amejiwekelea, yacu niyo yikoreye. gumu yetu Ariko twebwe amejipika, twamutekerezaga ngo wacumiswe lakini n'Imana. sisi tulifikiria amepigwa na Mungu. Yesaya arabibona, Yesaya akayaona, afata abibonye, akafa bila kuyafikia. nubwira Imana yari imukinguriye arabubona, Ni siri tu Mungu alimfungulia ntabwo akaona, yaparticipe muri ubwo bwiru. lakini hajaingia kwa utu huu. Yes. Eh? Yes.
ubu bwiru Siri hii yari ibanga ry'uburyo Imana izambara umubiri ikaza kuducungura. ilikuwa ni siri vile Mungu atavaa mwili aje kutukomboa. Haleluya. Haleluya. Abakolosayi. Abakolosayi igice cya mbere. Kolosai sura yake ya kwanza. Umurongo wa 26 mstari wa 26 n'uwa 27 na mstari wa 27. 27. ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose. Yes. Ariko none bukaba bubahishuriwe abera bayo. Ariko none ikiwa sasa bukaba bwarahishuriwe abera bayo, imefunuliwa kwa ajili ya watakatifu wake. aribwo bwa bwiru Ikiwa ni siri hiyo bwahishwe uhereye kera kose iliyofichwa binadamu tangu awali n'ibihe byose na milele yote. ariko none Lakini bukaba sasa bwarahishuriwe abera bayo. imejulishiwa watu wake. 27. 27. Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru Yego. bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe, aribyo byiringiro by'ubwiza. Mubishije ubwiru bwari bwo. Sikia siri hiyo sasa. Mwambisha kuri 27. Nasikia kwa Bibiliya 27. yavuze ngo ubwo bwiru aribwo Kristo Hiyo siri ndani Kristo uri muri mwe. himo ndani mwenu. Ni gute Kristo ari muri twe? Kwa nini Kristo y'agakiza twakiriye? ni kwa njia ya wokovu tuliyopokea. Amen. Amen. Ngiri banga ngo uyu mugisha Ona siri ndo nano hii baraka. ababayeho kuva kera, kuva kuri Abrahamu ba Isaka, Wale ambao kitambo kwa kina Isaka na Ibrahim abandi bose na wengine wote. mwumve iki kintu, Sikiza kitu hichi. ntabwo bigeze bahabwa agakiza, Hawajapewa wokovu. ariko twebwe Lakini sisi twahawe agakiza. tumepewa wokovu. Kandi ako gakiza Tena wokovu hii Yesu Kristo. ni Yesu Kristo. Ngubu bwiru. Ni hiyo siri sasa. Icya kabiri ubwiru Neno la pili siri ni itorero rya Kristo. ni kanisa la Kristo. Aha hantu mu ntega amatwi Mahali hapa sasa mnitege masikio. Aha. Hapa Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. na wasii kwa ajili ya neema ya Mu Mungu. ntega amatwi cyane. Munitege masikio. Itorero rya Kristo. Kanisa la Kristo. Mu isezerano rya kera Kwa agano la kale itorero ry'Imana ryabarwaga nk'Abisiraheli gusa. kanisa la Kristo lilikuwa inahesabiwa wana wa Israeli peke yao. Abanyamahanga Lakini watu wa ntabwo mataifa babarwaga. hawangehesabiwa. Niyo mpamvu Paulo yanditse mu Ndio maana Bakolosayi Paulo anaandika kwa aravuga Wakolosai. ngo twari kure y'amasezerano, Nasema tulikuwa mbali na nta agano. byiringiro dufite. Hatukuwa na matumaini. N'icyo gihe rero Ni nyakati ariko hizo. Kristo amaze kuducungura Lakini Kristo alipomaliza kutukomboa yakoze itorero rimwe, amefanya kanisa itorero moja. ritari ry'Abayuda, Kanisa ambalo si ya ritari Wayahudi, ry'abanyamahanga, si kanisa la watu wa ahubwo ni mataifa, itorero rya Kristo bali ni kanisa moja la Kristo. rigizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, Ndio maana inaundwa na watu rigizwe tofauti. n'abanyamahanga, Ni watu wa rigizwe mataifa n'Abayuda, na watu wa rigizwe Yahudi, n'abaciye bugufi, wale wanyonge rigizwe n'abakomeye, na wale wenye nguvu, rigizwe n'abize na wale rigizwe wamesoma n'abatarize, na wale ambao hawajasoma, rigizwe n'abagabo, waume rigizwe n'abagore. na wake. Aha hantu Mahali hapa sasa, nimwumve iki kintu. Haleluya. sikiza kitu hichi. Mu itorero rya Kristo Ndani ya kanisa la Kristo nta busumbane buhaba, hakuna kuzidiana uwezo, ntabwo. hakuna kuzidiana. Umwuka twahawe ni umwe, Roho ambayo tumepewa ni moja, agakiza ni kamwe, wokovu ni moja, ibyiringiro ni bimwe, matumaini ni moja, impano ni zimwe, karama ni moja, ahubwo nitwe tuzana ubusumbane bali sisi ndizo tunaleta kuzidiana. dushingiye ku mico yacu, Angalia kwa dushingiye tabia aho zetu, twakuriye, mahali tumekuwa dushingiye ku myizerere yacu. na vile tumeamini. Iyo tuvuga itorero rya Kristo Tukisema kanisa la ntabwo Kristo tuvuga itorero ry'ahantu. hatujasema kanisa la mahali. Yes, Itorero ry'ahantu rirahari, kanisa la mahali ariko lipo, ni itorero rya Kristo. lakini ni kanisa la Kristo. Icyongeyeho, Kingine iyo sasa, tuvuga itorero rya Kristo tukisema kanisa la ntabwo Kristo tuvuga imyizerere y'itorero runaka, tuseme kuamini kwa kanisa fulani, ahubwo bali tuvuga tunasema amahame shingiro ni karakta zenye zinaunda z'agakiza. za wokovu. Haleluya. Amen. Turacyari kumwe ra? Turacyari kumwe? Korari haleluya. Amen. Itorero rya Kristo Kanisa la Kristo nta
ntabwo rishingiye ku myizerere runaka. haliundwi na kuamini fulani. Hapana. La hasha. Ahubwo rishingiye ku mahame shingiro y'agakiza. Bali inasimamia kwa sharti za wokovu. Kama mu Gifaransa, les doctrines fondamentales du salut. Yes. Kandi les doctrines fondamentales du salut zibonerwa mu ijambo ry'Imana. Inaonekana kwa ajili ya neno la Mungu. Ntabwo zibonerwa mu myizerere. Hazionekani kwa kuamini kwetu. Intambara dufite, Vita ambavyo tunavyo ntabwo ari izo gukizwa. si za kuokoka. Intambara dufite, Vita ambazo tunazo myizerere ni za y'amatorero. kuamini ama kanisa ama imani ya makanisa. Haleluya. Amen. Bakavuga ngo aba Nasema hawa kuko batambara ibitambaro kwa sababu hawavai vitambaa ntabwo ari abakristo. si wa Kristo. Aba kuko babyambara Hawa kwa sababu wanavaa, nibo bakijijwe neza. hao ndio wameokoka Iyo vizuri. ni imyizerere y'idini yawe. Hiyo ni kuamini kwa dini Ntabwo ari lako, amahame shingiro y'agakiza. si sharti za Kuko wokovu, amahame shingiro y'agakiza kwa sababu sharti za ntabwo wokovu yubaka inyuma, hazitengi nyuma, ahubwo yubaka bali imbere. inajenga Iyo mbele. amaze guhindura imbere, Akibadilisha umuntu mbele, w'inyuma aroroshye guhindura. kwa nyuma ni rahisi Ariko kubadilishwa. imyizerere y'amadini Lakini imani ya madini asunikira abantu guhindura inyuma, anasukuma watu kubadilisha nyuma, batarahindura imbere, hawajabadilisha mbele intambara zikarota. na vita inaanza. Yes. Sinabwiye ngo munyihanganire hanga hamutega amatwi cyane. Niwaambia mnisikize kwa makini hapa. Kandi haleluya. Amen. Reka mbaho urugero ruto. Acha niwape mfano kidogo. Nabayeho umunyagatolika. Niliwahi ishi Catholic. Mudamu uri hano twabaye. Kuna mama tuliwahi ishi naye Catholic. Mutoya. Alikuwa ni mdogo. Twigeze kujya inama ahantu twari turi. Tuliwahi kukaa kikao mahali tuliishi. Abanyagatolika Watu wa Catholic. dushingiye ku itegeko padiri yari yaduhaye. Tukisimamia kwa amri padri alikuwa ametupa. Yes. Alafu Aratubwira ngo uhereye none akatuambia kuanzia leo muzongera gushaka abakobwa b'abaporo. msiwaoe wasichana ambao si wa Catholic. Natwe nk'urubyiruko turagenda tujya inama. Na si kama vijana tukakaa kikao. Ati noneho rero Kasema sasa padiri niko yavuze. padri kama vile amesema None dukora ibishobotse tufanye iwezekanavyo, twongera kuja gushaka mu baporo. usioe kwa madhehebu tofauti Namwe nyingine. mwabakobwa mwe. Nanyi wasichana Tiyazagira wongera gushaka mu baporo. msiolewe kwa dhehebu ingine. Uri kunyumva? None se Sasa wari gutegeka umuntu gukunda uwadakunda. ungemwamurisha mtu kupenda yule ambaye hampendi. Aho icya kabiri padiri yari Na kuza pili. kuntegekera urugo rw'umukobwa wanjye hazasaba. Padri angeweza kuamurisha mahali mtoto wangu ataolewa. Ngo icyo gihuzi ikintu cyabayeho bishop. Nasema kitu kile Habaye intambara y'amadini. kumekuwa vita ya dini. Abanyagatolika turahagarara turi grupa. Katoliki tukakaa mahali tukajigrupu, Nabo bigrupa hari. na wa Pentecost wakajigrupu. Intambara irarota rero. Sasa vita ikaanza, Ariko twese mu izina ry'idini yacu. lakini sote kwa jina la dini letu. Ariko aho hantu Mahali hapo twari sasa twaciye ukubiri n'ubwiru. tulikuwa tumeenda nyuma ya siri Itorero rya Kristo. ya kanisa la Kristo. Amen. Nimufate Abaefeso. Chukua kitabu cha Waefeso. Izi ngingo ndizoroshye ndabizi. Abaefeso. Waefeso Igice cyaho cya 4. sura yake 4 Umurongo wa 4 mstari wake wa 4 kugeza ku murongo wa 6. mpaka mstari wa 6. Nimwumva amahame shingiro y'ubwiru bw'itorero rya Kristo aha hantu. Ona sharti za kanisa la Kristo. hariho umubiri umwe n'umwuka umwe. Woherehe. 4:4. Yes. Abaefeso. Waefeso 4:4. Yego, gahiso. hariho umubiri umwe Mubikurikire neza. n'umwuka umwe. Hariho umubiri umwe. Umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Yego. hariho umwami umwe. Yego. no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. hariho Imana imwe ariyo data wa twese. Yego. udusumba twese. Yego. uri hagati yacu twese. Yego. kandi uturimo twese. Amen. Amen. Nimwumve ibintu birindwi.
Sikiza mambo haya ibi sasa. nibyo bigize itorero rya Kristo. Hiyo sasa ndiyo inaunda kanisa la Kristo. Mengine tunavyojiwekea ni imani yetu. Icyambere hariho umubiri umwe. Cha kwanza kuna mwili mmoja. Uyu mubiri umwe, mwili huu mmoja, itorero rigizwe n'abakijijwe bose. Ni kanisa ambalo linaunda na wale ambao wameokoka wote. Tuzi nabo tutazi. Ambao tunajua na wale hatujui. Wale ambao wanacheza na hawachezi. Wale ambao wanafunuliwa na hawafunuliwi. Afrika na nje ya Afrika. Wote waliokoka. Ni mwili wa Yesu Kristo. Ni mwili wa Icyakabiri. Neno la pili. Ndiye yavuze ngo hariho umwuka umwe. Ndiyo amesema kuna roho moja. Ni umwuka wera. Ni Roho Takatifu. Reka mbabaze gatoya. Acha niwaulize kidogo. None ni gute tujya dupfa impano z'umwuka wera? Kwa nini sasa tugombanie karama za Roho Takatifu? Dupfa ngo afite umwuka ngo uyu nta mwuka. Ama tuseme huyo ana roho ama hana roho. Wakijwe wese afite umwuka. Tena yule ameokoka yote ana roho. Ngo afite umwuka ngo njewe nta mwuka. Hakuna vita, huyo ana roho mimi sina roho. Yavuze ngo hari umwuka umwe. Biblia inasema kuna roho moja. Kabiri hari ikiringiro kimwe. Kuna imani moja. Matumaini moja. Matumaini ya kuona uzima wa milele. Kuna Bwana mmoja na ndiye Yesu Kristo, na ndiye tunamtumikia sote. Tano, kuna imani moja, imani ndani ya Kristo inatupa wokovu. Sita, kuna ubatizo moja, si wa maji tu, bali ni ubatizo ndani Kristo Yesu. Kwa maneno mengine ni kubadilika kama Kristo. Saba, kuna Mungu mmoja, inatumikia ndani ya wote, tena katika wote, na hiyo sote ndiyo ametuita, ametuumba sote. Huyu ndiyo baraka ya saa, ni kujua siri ya Mungu na ni wokovu na kanisa la Kristo. Mengine tunajiwekelea iko nje ya msingi. Amen. Mungu awabariki. Mungu awe pamoja nasi. Amen. Badilikeni, tutembee kwa fikira ambazo zimebadilika ili tufikie level nyingine. Mungu atuite. Amen. Amen. Acha niombe. Icyubahiro n'ubwami ni byawe. Ndagushimiye ko ijambo ryawe ritazagenda ubusa, ahubwo ndagushimiye ko uzarikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Ndagushimiye ko muri uyu mugoroba wongeye kuganira n'abantu bawe, kandi ndagushimiye ko umwuka w'ubwenge arimo kubaganiriza, kandi ndagushimiye ko ijambo ryawe ririmo riramurikira ibitekerezo byabo, kandi ndagushimiye ko ijambo ryawe ririho riramurikira imitima yabo n'imibiri yabo kugira ngo basobanukirwe iby'ubwiru bw'ijambo ry'Imana, cyane cyane ukabambika imbaraga zo kubigenderamo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubaho umugisha w'amajyana amaza, ubaho umugisha wo gushyira mu bikorwa ijambo ryawe kubw'icyubahiro cyawe cyinshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.